kining Ginoo wa gid siya makita nga buhat nga maayo nga dili niya gantihan. Tanang buhat nato nga maayo iya gid nang gantihan. Mutuo mo dili? Okay, bisan gani kitang mga tao ug naagi tao nga pertan imong anak magbuhat og maayo, naa man jud kay pasidungog niya. Ang pari kun ang sakristan maig binuhatan, naa magi pasidungog, ginagmay lang sinsiyo ila niya sa pari ang kuan tibuok. Pero naagi ganti naay pasidungog labaw ng Ginoo, wa gid siya usikan nga maayong buhat nato nga di niya gantihan. Muna do nagiganti ang tanan natong maayong buhat, sama ng pagpuasa, pagampo, pagpasaylo, kaning pagbiya sa sala, mga maayong ng buhat, pagkamatinud-anon, pagkamaluluyon, pagkamanggihatagon, pulos gina maayong buhat. Nya kamo, kasigi ba mo himo og maayong buhat? Doon na biya tay batasan nga magsigi tag pangayo o ganti sa Ginoo. Kana bang grasya ba? Kusog kitang mangayo, Ginoo tagay kog maayong panglawas, Ginoo ayuha mi aning COVID, Ginoo ilikay mi aning mga katalagman, Ginoo makapasar tang akong anak, Ginoo makauyab unta ko, Ginoo maminyo unta ko, 50 na ra ba ko kapin, Ginoo makabana unta kog buutan, napagani uban, Ginoo patya na laning akong ugangan, di na maagwantang iyang siging panglutos nako, siging pangdaog-daog nako. Nay uban ni nana, pulos manigod mga ganti, pero kutob ratas pangayo, nalimot ta unsa may yawi aron ta gantihan. Simple ra kayo. Pagbuhat og maayong buhat, maunay first requirement. So kung gusto kang ang imong ugangan mausab, pagbuhat og maayong buhat ngadto sa imong ugangan, din agid na manglibak. Palitis yag cellphone. Awa na, i-post na ka sa Facebook ana. Pero iyang i-post nga do na gid ay tao no nga maluoy nato, nya palitan din tag cellphone. Di ba? Kun wa siya kwarta, tagaig kwarta. Ug wa siya bugas, tagaig bugas. Og nasakit siya, palitig tambal. Ana, mulibak pa ka na nimo. Oy, tubag. Mao na, imo masang tubayan og libak. Unya, magsikag ingos Ginoo, Ginuoin taon, mausab unta ni siya. Mingon ka, animal sa nabuang dako, Ginuoin taon, mausab unta ni siya. Di na pwede. Pagbuhat og maayo. Nanglitan, imong bana, mga bit. Ana, ang sa may imong buhaton, pagbuhat og maayo ngadto sa imong bana, di nimo yaw-yawan, di nimo siyag kasaba, imong sige haghapuhap, imo siyang alagaran, apil ng iyang kabit, imong higugmaon, nya inigadto niya siyang kabit, imong ingnon take good care. Ana. Nya mo padayon pa kana siya dito. Posible. Pero may na kay siyang binuhatan nimo. Hantod yun mawa gid ang iyang pag-adto. Mao na ang Ginoo, sige siyag himog maayo ngan hinato, tagaan gyapon tag hangin, tagaan gyapon tag adlaw, tagaan gihapon ta aning yuta, wa ta linuga, wa ta lunupi, na gyapon tay good health, makaginhawa gyapon ta, gipa-function gyapon niya ang atong mga organs, atong lawas, kada adlaw gahimo siyag maayo. Nakaron, unsa man say atong isukli niya, kaning atong pagsigig pakasa, kining atong pagkamalaw-ayon, pagkahinawayon, pagkamatamayon, kining atong kusog kayong mangigi ang atong mga yuta nga hinatag ra banas Ginoo, kanang pagsigi nato dihag pangpitos ana mga daan agianan tungod sa atong mga kural sa atong yuta o sa atong balay, kana mo atong isukli is Ginoo nga sigig hatag nato, awa tay ganti. Una ha, first requirement, pagbuhat og maayo. Ikaduha, kinahanglan nga saman
hinulsol, mubiya sa sala. Mao na diri sa atong unang pagbasa ni ingos Propeta Joel, gisiah ang inyong kasing-kasing, dili ang inyong biste, kay gisi-gisi lang mo na inyong biste aron ingnon mo butang-butang mog abos inyong haron ingnon mo nga nagbasol. Ayaw, ang tinuod nga pagpuasa o pagbasol, ang kasing-kasing mo'y gision, biyae ang inyong mga sala. Na siya, nyaron namoy sala ron, mobiya na mo. Kay kita kusog ra ba kitang mo dipinsa sa sala, di na pwede oy kinsa gutoy makabiya tao ragud ta. Kusog kitang mo pangga og sala, ya kusog kitang malagot sa mga makasasala. Unsa may teknik aron mawa ang atong sala, higugmaa ang makasasala, nya dumti ang sala. Kana mo'y perting makawagtang og sala, higugmaa ang makasasala, nya dumti ang sala. Ngunay perting nindutang solusyon. Lingi ako no na imong tupad diha. Ingna kinsay gidumtan nimo karon, ang sala o ang makasasala? Tingi ba imong tupad na kinsay imong gidumtan ron, ang sala o ang makasasala? kanang nagdumot nimo ba, kanang di katinggan hangtod karon bisag unsaon nimog tingog di gyud katinggan, unsa man na siya, sala makasasala? Sige, kusga. Makasasala. Kanang nagdumot nimo, ang iyang pagdumot nimo unsa man na? Sala. Maunay sala. Nakaron unsa may imong ibaos aning tao nga di gyud mo tagad nimo? Imo siyang higugmaon aron di ka matakdan sa iyang dumot, sa iyang pagkamadinumtanon. Mao man toy sala katong pagkamadinumtanon, katong di mo tingog. So ayaw tog sunda, dumti to, tingog yun niya, hangtod matigbasan yun ka. Ngano man di ay? Ngano man di matigbasan ka? Ngano man di mapusilan ka? Ngano man di matamparusan ka? Nakasaha di ka na? Wa! Yan ang mag-uul mga. Di ba? Mao na dumti ang sala, higugmaa ang makasasala. Unya, unsa may atong gitubag sa ganini ang salmo, maluoy ka Ginoo kay nakasala kami. Mao na ni ang ikatulong requirements aron ta mahimong nindot og makadawat og ganti. Kana bang magsigig tag-angkon sa atong sala? Ayaw pagsigig panulisok sa imong isig katawo nga ikaw sadaan ka, ang kuna hinoon nga naa kaysa. So kung ang imong anak tapulan kaayo, igna Ginoo pasaylo ako kay nakasaha ko nga nahimong tapulan ning akong anak. Ngano man na day nga natapulan man ako magong sigihan og hatag og cellphone. Ako magunin sigihan og ingon nga magsigi mo kung ingon sa kong nauna, di gyud ni nako paagion ang akong anak sa akong naagian nga kalisod. Ana, mao magiday ni atong termino. Di jud ko musugot nga mag-agi sila sa kalisod sa akong naagian. Amaw na porte tapulana. Onya ang sunod ana, og sila nalay mahibilin, wa na ka kay patyuno na ra basagang. Mag-antos na sila tungod sa ilang katapulan, magkalisod na sadna, kay wa man nimo paagia sa kalisod nga imong naagian. Ikay nakaingon ana, mas maayo pag imong ingnon nga ang akong mga anak ako gidning paagion sa akong kalisod nga naagian, pero dili sa sala nga gibuhat nga rinako sa akong ginikanan sama sa pagkusi, paghapak, pagpamalikas, di ko ni sila paagion ana. Pero sa pagtrabaho, sa kanaganing pagdaginot, sa pagdisiplina, ako gini silang paagion. Ana, so ayaw tagaig dakong baon, palakta ngadto sa eskwelahan. Nganong pasakyon man nimo anang habal-habal? Nganong pasakyon man nimo anang tricycle? Palakta. Ana. Ya pasabta nganong galakaw, maunay among giagian sa una, dong, day.
Lakaw. Insa niya naman, may daghang tricycle sa pasagdi na sila. Plitihi lang ang tricycle niya, ikaw lakaw ka. Insa ka alkansi sa nakuha naman sa tabang man animo sa tricycle driver kay na masahiro man na. Pero ikaw lakaw aron maagi ka sa among naagian nga karon nakapahimo namong ligon sa pag-atubang og kinabuhi. Nyag makasabot ang inyong anak ana, di ka nabuhaton. Kasabot man ganita nga pag-jogging mo kay haron ma-healthy, dagan magitag kadlawong dako kay nakasabot. Na mga ni Roy uban butang-butangan ta na mga orasan dinhi ani aron lang gyud mission aka mo nagsulob bagay mo na uban anang butangan dinhi ba aron lang gyud mailhan og pila nakakadugayon sa imong dagan og sa imong exercise sugot man ganita kay nakasabot. Sa to pa mukaon ka pero di ka mukaog lami, so tanang lami imong kuan di nimo kanon pero labi na gyud ang karne. O lagi na kamo no lain sa inyong utok noon nga pagka hugawa na papariha ra kita kay nakasakop ng sagko. O na ang disiplina nya matud pas atong ikaduhang pagbasa ningon si San Pablo, kami gipadala ni Kristo samara nga kami usab ang naghangyo kaninyo. Nya unsa may gihangyo sa ni San Pablo, isa nangalyupo gyud mi ninyo nga makig-uli na mos Ginoo kay wa siya'y sala unya gipatay ni ambit siya sa atong sala aron ang atong pagkamakasasala makaambit sa iyang pagkabalaan. Kanindot no, makig-uli ta ni Kristo. Makig-uli ba? Kinsa man si Kristo, matod pa ni Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, mao'y inyong gibuhat nga rinako. So dinis kalibutan ang labing ubos. Kanang mga kabos, mga sinalikway, tinamay, mao na si Kristo. Nya makig-uli man tang Kristo, matod pa niya. Makig-uli sa to pa pakig-uli na ron sa inyong mga silingan nga inyong gipasagdan. Nawa may mga silingan diya mga kabos kay istanan ana pakig-uli na. Og lisod kay ilang agianan tungod sa imong koral, pakig-uli na ablihin ang inyong koral. Dako-dakoan nag-abli, nakig-uli na ba? Di ka moingon nga bahala mo diya ana. Kaniadto tingali mo gina silang ipadakop kay sigig suyop or siging sugal karon moapil na ka ngadto nila kay nakiguli naman ka. Ikang lagi ka sir, wa lagi ka ma'am, wa lagi mo masuko na namo. Insan mag-uli lang sa tagyod karon kay mao may gustos Ginoo. Mag-uli ngana. Kung katong kawatan nga imong gipapriso to aros prisuhan, makig-uli na kaniya, imo na siyang pagawason. Anha na nimo papuyon sa inyo. Nga sir, ari lang ni house arrest lang ni sir. Sa asa man nga house ya, sa amo lang. Sa di ba ikaw may gakiha ni sa lagi makig-uli na ko sir. Ana, di sudguwa na lang ng kawatan sa inyo, siging baligya sa inyo mga butang. Ana. Kay nga naman, ang katapusang requirements aron ta makadawat og ganti, ingos Kristo pauli og ibaligya ang tanan nga imo og ang halin ihatag ngadtos mga kabos. Haron ang mahibili nimo wa na gyud. Wa tay balay dinhi, wa tay sakyanan, wa tay kwarta, wa tay alahas nga angay natong huptan kay abura gyud ta. Mao ni ron ang pahinomdom nato. And makapahimo ni natong mapaubsanon dili lisod ang paghinulsol unya sa maong paagi madawat nato ang tanang ganti nga ihatag sa Ginoo nato. Mao ni sikreto aron mawagtang ning COVID, gantihan tas Ginoo, maayo tang tanan kay maayo naman tag binuhatan, nakig-uli naman tas Ginoo, nakig-uli na tas atong isig katawo. Lain naman kay mong tinan-awan ako.